hili. Na naru akirikuria mwana ndagitari ni agutariria murimo jwa H pylori kiriana. H pylori nenda twariria mantu ja murimo jwa H pylori kana Helicobacter pylori na murimo jojo ni antu baba ingi bajuigitwe na murimo jo mono ujo gwata antu banene indi bukeja gutegera ntuko iji kinyana ibakutha bena murimo jo itawa H pylori na murimo jojo na juu inajumaga H pylori yumanagia na bia kuria kana ruji ahora tugwatawa iginto ja mirimo ja typhoid kana mirimo ja ya mweba na utomba kugwata murimo jwa H pylori na murimo jojo na juu mwana okwa keja kwithwa na kuria irio bya kugura na uome na ra engine tetegeri bwega kana inyu nyandu jite chamukitwe no na ni na murimo jojo jwa H pylori na nata umutomba kwenya mwana we na murimo jwa H pylori murimo jwa H pylori ukamiri kuona mwana kuno karena thina cha kiu akuthimira mirimo enge yonde ja especially murimo jwa kuthimira maumao akuthimira kithimi gya kioro agutegerwa amiba ntabi bingi byonde bite kuonekana especially ana baraba kinyite myake gwita skuru na kurana ara ome ana bau ibo to suggest bathithirwe H pylori twithira kana kamwa kajumwe atiga kuthirwe H pylori kenayo no muno ana baba ambiria gwita skuru na bakumba gutangamana na antu bangi na ara na kunywa nduje na ara tutije na atia ethani chamukitwe no bonane na murimo jojo gwitwa H pylori na kithimi gike na kyo kya kana one kana mwana kwena murimo jo H pylori tutithima ya ndamu tuthima kioro kya thimwa ikyo kumba gutegerwa tha mwana kwena H pylori na uchokeria daktari agakwandikira ndawa cia kunywa bimya biiri mwana kwa nyubi mebiri ugachoka kairi akunekana ndawa ingi cha kumba kuendelea acho then kuma au murimo jo H pylori ubatirite guchokerwa kairi ju mieri 3 kana ntuko 90 chiathira iro batirite guchokerwa murimo jo kenda wone kana tho ijo athirire indi ukathiria ndawa H pylori ugachokerwa immediately no yonania i positive indi positive ira tuita false positive ikeja kuthwa ti nyamwera positive mwana ena murimo no tubathe kuthiria mieri 3 kana ntuko 90 riu ukathithirwa kithimi kiu kia H pylori akuma auto athithia kiu tona nyume ntuko 90 H pylori positive riu no tuchokere tuewe ndawa ingi kana kuma au no tuthithia auto twethera kithimi kire negative mwana kuna ndi akendelea gutegera mantu ja bya kuria na kuma una gutegera kunywa ruji rwe clean na kuma mwana wetu agakara bwega. Thank you so much.